Ako želite nagradu od Allaha i nagradu u ahiretu, učinite jednu stvar. Budite slijepi za grijehe drugih ljudi i fokusirajte se samo na sebe. Samo na sebe. Ne osuđujte drugih. Sestro, možda sjediš pored sestre koja je našminkana ili nije obučena onako kako ti smatraš da je ispravno. A braćo, vi možda vidite nekog ko radi neki haram, možda su mu hlače preduge, obrijanje ili ima prekratku bradu. Ne osuđivaj. Nisi ti ovdje zato da osuđivaš. Samo ako vidiš nešto što je protiv islama, podijeli lijep nasihat u privatnosti, sakriven savjet i nastavi svojim putem. Ispričat ću vam lijepu priču koju prenosi Alusi radijallahu anha. Prelijepu priču o događaju na kojeg većina od nas ne bi ovako reagovala. Alusi je rekao da mu je jedan imam ispričao. Rekao je da je jedne noći nakon jacije zaspao i usnio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: reci svom komšiji da je on moj komšija u džennetu. Imam je pomislio: on ne govori o meni, ja sam imam, alim, muftija, a on govori o nekom jednostavnom čovjeku kojeg znam, koji samo prodaje nešto po ulici i radi neke obične stvari. Nije imam, nije alim, nije ni muftija. A zašto bi on zaradio da bude poslanikov komšija u džennetu? Zbog sumnje prvo je zadržao san za sebe, ali i drugu noć je usnio isti san i treću noć. Pa je odlučio da ode do tog čovjeka i kaže mu: poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio mi je u san 3 noći zaredom i govorio mi je da ćeš mu ti biti komšija u džennetu. Šta si ti to uradio? S čim si ti zaradio taj status? I ne samo da si postao stanovnik dženneta, već komšija Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I čovjek mu je ispričao: znaš, oženio sam se prelijepom ženom, čiji otac je poštovan čovjek u zajednici. Prve bračne noći sjela je na postelju i počela plakati. Ja sam pomislio da se srami, pa sam joj rekao: ne boj se, ne brini, naviknut ćemo se jedno na drugo. A ona je rekla: ne plačem zbog toga. Ja sam zatrudnila već prije braka, zbog zinaluka. Rekao je: nisam znao šta da uradim, ako kažem svima, onda bi osudili nju i njenu porodicu i njen otac koji je bio poštovan izgubio bi svoj status. Odlučio sam da prekrijem njen grijeh i osvrnem se na sebe i svoje grijehe. I neka mi Allah oprosti i njoj isto. Dao sam joj da spava u odvojenoj sobi i napokon kad je rodila bebu, uzeo sam bebu i rekao joj: vratit ću ti ga. Rodila je muško dijete. To jutro donio sam bebu na sabah namaz u džamiju. Namjerno sam zakasnio i stavio bebu u džamiju i pridružio se namazu, a imao sam bebu cijelo vrijeme na oku. Ljudi su počeli odlaziti, vidjeli su bebu i uzviknuli: estagfirullah, neko je ostavio bebu. A ja sam rekao: moja žena je oduvijek htjela da odgojimo jetima. Oduvijek je htjela pomoći djetetu koje nema roditelja. Dajte ga meni, mi ćemo ga odgajati. Odnio sam bebu kući i dao je opet svojoj ženi. I rekao sam joj da nikad njenu priču neću nikom ispričati. Samo je tebi sad pričam jer želim da budem poslanikov sallallahu alejhi ve sellem komšija u džennetu. Draga braćo i sestre, ako prikrijete nečije greške i zadržite ih za sebe, onda vas Allah može ovako nagraditi.